HELB nä tå heanä makä from 2023 nginya 2024 makä rä a bilioni 41 tå tå rakorire university citå ciena mathire makä rä a bilioni 70 hakuhä 80 nwanyita nä rora nginya hena thä na å yå wa Moi University tå rageria kå address nwanyita nä getha atä rä rä university citå cikorwo cikä rå gamia na tå gacenjia management nä getha andå matige å ici no kora wa gå korwo makä nyarire university citå tå iguithanie hau å guo very strict tondå handå hau nakorwo tå hena thä na no rä u tå need about 9 billion already nä tå rutä te bilioni 4 na nä tå kå nidi mbeca makä ria tondå nä wakä menya wega kuma rä rä a finance bill ya gå ire nä twagire gå korwo tå kä ona revenue ya makä ria bilioni 346 twä hamwe twä hamwe my brother tå gacoka tå kandä ka arimå makä rä a ya andå ngiri 46,000 teachers JSS na nä tå roya maintana angä ngiri 20 o hau nä tå roya kä rä a tå ka make sure atä mbeca iria tå raheana cia JSS o mwana araheo ngiri 15 nwanyita nä tå raka irathi hamwe na CDF tå gaka maraka irathi ngiri 11 na ithuä tå kongerera ngiri 5,000 ta national government cirathira by December å cio ä yo nä program ĩmwe very transformational ona tå tirä tweka å ndå ta å cio ona kuma hä ndä ä rä a twambä rä irie bå rå ri witå wa Kenya gå tirä thirikari ä rä yaka irathi nyingä ta icio atango no akä ona twä rutanä irie na hä ndä ä yo rä tå tirä na mbeca cia kå igana my brother twä university twä JSS nä twandä kire arimå nwanyita all atango nä getha tå korwo tå gä cenjia må tå rä re wa ciana citå na oro hau å guo nä twambä rä irie maå ndå ma digital literacy nä twä na program ya andå metagwo eidu marathi from one career school to another meho muno kambuni ya Jerumani twaina kå naona kå rä a Naikuru maruta wä ra mwega wa digital literacy na twaingaine thengio tondå ona president yahenire ngwahendi andå acio rä rä a arä kå rä a Germany